Djihad na Nesta batawe muri yombi bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya yampano. Cypriano uzaba kiriho wamenyekanye cyane nka Djihad cyangwa se Umushu na Kwizera Nesto ukunda kwiyita Papi Nesta batawe muri yombi bakurikiranyweho gukwirakwiza amashusho ya yampano ari gutera akabariro, bituma umubare wari gukurikiranwa ugera kuri 5. Na makuru yahamijwe n'umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri wamije ko kuri wa 26 ugushyinguwe na 25 aribwo bataye muri yombi abasore babiri bakurikiranywe gukwirakwiza amashusho ya yampano ari gutera akabariro. Umuvugizi wa RIB Dr Murangira Bitseri yabwiye igihe ati nibyo bafashwe bakurikiranywe bafunzwe, ibintu bigomba gucika, ati tuzakomeza gukora iperereza rizajya rigaragaza uruhare rwe, amategeko azajya kurikizwa, ati iperereza ntirizahagarara, ati bitinde bitebuke uwo bizagaragara ko yakwirakwije ari amashusho y'urukozasoni azahanwa. Djihad na Papi Nesta bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kicukiro mu giperereza rigikomeje bakorerwe dosiye ishyikirizwe ubushinjacyaha. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza kuri iki cyaha nyuma y'ikirego cya yampano yatanze ku wa 9 Ugushyingo 2025. Ku ikubitiro hahise hatabwa muri yombi Ishimwe Patrick uzwi nka Pazoman tayo muri yombi ku wa 10 Ugushyingo 2025, hakurikiyeho Kalisa John uzwi nka Kejon wataye muri yombi ku wa 14 Ugushyingo 2025. Kejon na Pazo nabo dosiye zabo zerutse gushyikirizwa ubushinjacyaha ku wa 17 Ugushyingo 2025. Ni mu gihe iperereza rigikomeje ngo wagize uruhare mu ikwirakwira ry'aya mashusho abiryozwe. Ku wa 18 Ugushyingo 2025 RIB yanataye muri yombi Ishimwe François Xavier ukekwaho kwaka abantu amafaranga kugira ngo basangize aya mashusho ya yampano. Ibi bisobanuye ko kugeza ubu rero abari gukurikiranwa ari 5 bakaba baramaze rero gutabwa muri yombi bazira gukwirakwiza aya mashusho y'urukozasoni. Ngayo nguko rero nibyo duhure mu bindi biganiro.